أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إيروج أمدي لسر مجاركي قلكي تايبت خبر بدن كو ديناو مروفان دا قط نبوبولارة رومتي نابينة كو بخجي سدما تنبوناوي سدما قلك إيشو آزارين مالباتينة جواكينة و شخصينة. شيء أو مجارة اقتصاد وقناعته. خدي تعالى تشاوكو دي هر تشتي دا بيواني لما وصيتي دكا وأمر دكا هر وها دي خوارنو و خوارنان دا ديسا لما فرمان دكا كو أم باقتصاد بن يعني جمصرفان نبن. شيء أو آياتا بيروز كأم دي إيروج لسر خبر بدن خدي تعالى دي سورة أعراف آياتا سيبيا كده وها فرمان دكا كلوا واشربوا ولا تسرفوا. كلوا يعني بخن، واشربوا وفاخن ولا تسرفوا. وأمركي قطعيكو دفيكو هن دفي خوارنو و خوارنه دا إسراف نكن. إسراف چيه؟ إسراف بپیوانیه، زیده گاویه، زیده چوینه. يعني اما بيجن كو او خوارنك به صرف جبونا خاطري كو قالك خوشه يان تو دي سر معدي خو بيتر ام بيجن بيتر بيدويا خو احتياج خو تو وي خوارني دخي يان فخوارنك كيف تجرحات دوبه شير به ماست به يعني حاصل كرام تشتينا فخوارني كو شربتك به تو زيدي حدوي فدخي وتو بي خايدي عاز دكي خد تعالى نهيا في اوكي لما دكا خوارن بيوستا ودفيهم بخن ودفيهم فاخنجي لي زيدا قافية ناكل. تشاوكو لقمان عليه السلام ج لاوي خورا دي بيجا حتى دنجي خدا خبردانا خدا مقتصد به ببيفام به دنجي تاع عروكي نبا خلكي بدنجي خو عاز نكا هي خيروكي نبا دنگی کریخترین قریشترین نخوشترین دنگ لجم خدا دبی دنگی زراندنا کریه يعني او دنگی کو خلقی عاج دکه دوی معنی ده مینا بهشا خلقی به وی دنگی خوی بلند او نکه اگر کتب مروفان را شخوا خبر دادی دی گوتنا تیا کتب دنگی کی وسط نورمال خبر دای دی بگیجه خودی هشان لی اگر کو تو به هشان را خبر دی چقا دنگی خو بلند بگیجی تو فیده جي ورناغرن ناخو امي دور دج بي اقتصاد بن ماشي اخواجي ده ريفاتشون اخواجي ده امي باقتصاد بن جبالك دويت تشقاصا مي بيجن بخشم بحشكي بريفا بشي تنكاري عردي قلبكي وتشقاصا بقرتي وساد بلندي وصا بماشي جي تو نكاري جيتشيان درباس يعني حدودك تجي هي دويت تو باوايك فطري تاف بقري نزيدي قامته اما بيجن او قدركو او بيوانك خود ترى تو تيدا شكريه هر وها وان تشتكو تو بدوياتا بهايت بيجي دفي بدنا من احتياجاوي بهاي خوارنا و خوارنا اف جي بيوانك وي هي كو تا دويدا زيدا غاوي كر ديسا تا مخالفتا حكمتا خود تعالى كر ام جكو خوينن ام ديج رساله نوزدهم معايا نوزدهم رسالة اقتصادي يا سيداي بدر زمان وكما قلت آيات بخوا آيات سورة أعراف تدر باستبه آيات سيوية كمينة كلوا واشربوا ولا تسرفوا أفسر نافي هاني استاد حفت نكتة عنده في آيات بيروس أو دكا تفسير دكا معنى دكا وتجربين وخين حياتي وعلي حكمتي وعلي فلسفي ومعنوي وتفسير في كده كأمجي بري قدانا كي بكن بأواه كي كرت بقاسكو جني ساعتك درباس نبداك أم جيد خبردانا خدا ديسا مختصر بن وبوي نقطة دجي أمي بج باقتصاد ده لها بكري بن النقطة هي كم خالق الرحيم الهمبري وان نعمة كو دايا عفدي خوا الهمبري وان تشتكي دخوازه او جي شكر دخوازه نخوا اف كاريكو ان فيجن اسراف دماك ام اقتصاد دي فيجن ام نكارن ويو اسرافي جهفدو فقط جبرك هليك لهيلك يعني
يك لشرقية بري أدني لغربية روجهلات بأدني لروج آفاية بو يك تاريبة يك روناهية اقتصاد هذا إسراف ويدريتنا إسراف هذا اقتصاد لويدريتنا يا نخوا مادام كو قد ترى همبري هر نعمتك خوا شكرية دخوازه إسراف دجي أف قانونا شكرية یکی کو مصرف به نکاره شکردار به نکاره شکر بکه چما جبر شکر نتنی به زمان خواه شکر یا ربی جتره ج نعمتی تره نه اوه به زمان حال خواه شکر کرنا ج نعمت آریه نخواه دیسا اف اسراف هانه لهمبری وان نعمتین که خود تعالی دایه وقت وان سفک دبینی وقت وان بسیط دبینی ام دبیجن کو او سفک گرتنه که توان ام بيجن ارزان ده حسيبك هيك بقيمات بن وحد تصورك وهاب مرة تشيبه ببيجي باورك قتنا غلطه ويقالك يجي خدبه كنت وهاب بيجي لمن بجبن قصدي خلاطه دوستكي خو يقلكي جيران بها كجمره شانديه ازيد حضور ودا وكم وبورجي بارو بكم يك حريبه كو قيمتها ورمتها والجمعيه وآمجي كهري بيتر لجموي هي أزدي أو دياريا كجمرة شاندية جوارة فكم أما بيجن سردمك دفرك كو قط ميوه فيكي تيتا تنبن ودهنگامك وهذا سيفك جوارة هاتية شاندني ونوي سيفا هاني فدكن بيشي وندبينين كو دناف قالك كي قلكي خوشكتا بارا مرد دكشينا بهنابي قلكي خوشا ون هدي وي سيوا هاني ون وي فلقه دكن ون وي بار بدكن باري دكن ولا دوست يخل الهواء اللي قد بيجن لا طعمه يبنر تشقاصا لذة بخشة تشقاصا خوشة تشد نعمتك هيجا تشد دياريك هيجا وطعمه يخش كو صورته يخش كو بهنا يخش جمرة شاندية نخوا ام بيجن تا 10 كيلو كري و 5 كيلو جي افيتن هر نعمتك جوان نعمتن خذ تعالى كو جسدم كو تا بلكي حقي فقيرة تذهبوا تا دماك خرب هاري كربونا او نعمتين هاني كو جمتبو دي خرانا بونا يعني جي تاي الغرخة او بكرة او كب سركت تاي بشكل كيتيتر او بكرانا وهكذا نخوا نشكر كرنا جوانا سفك ديتنا وان نعمتين هاني يعني حقارتك للرحمانية خذ تعالى اف سفران نعمتها لبرمة راخستية اقتصاد شيء لهمبر وان نعمت جبوا ما هاتيه داين حرمتك رومت داينك قيمة داينك قال لك بفداك وقزنجة تبخا تيدا هي تجارتك قال لك مزنجي دور ده هي هم تجارتها جعليك وتقيمة دايا نعمتي خذت على خير بركات اشترى دنفيسينا خير دنفيسينا صواب دنفيسينا اشترى همجي مهديا جي لخسارنا كبي او هبونك تيا هندك داسي تدا قيمتك مزن ورد قرات جقال لك امي بيجن خطريا خلاص دكا بلي اقتصاد هم شكرك معنويه هم شكرك معنويه طب زمان اخو نقوت بجي لي اگر كنت اقتصاد دكي تو بيفان تشتي داسي خدا كنت صرف دكي شكرك معنويه همجي او الرحمه خدي تعالى كو يا معنوي كدوان هر نعمتك كو هي حرمتك الهمبري وين رحمتها هاني تو بيجن بزماني حالي خو تو حرمتي نشاندي باقتصاد ببيوان بصرف كرنا وي او كي يعني تو قيمت دي هر تشتكي هورترين ما بيجن وين نعمتك هاتيا داسيتا كو داسيتا تو تصرفاتي دا دكي اف ياك هاني بعوايك قطعي دبا سبب ج بركتره وهم بدنا انسان جدد با وقت باريزي محافظه دك ج دما كنت زياده هم هات شنابتي تيتا باراستني ج مبيجن جرانيان زياده ودبا سدم بفيا كيجي كنت بصحتها خبميني او امانته خذ طالب بدم بخجي امانته وتشتري هاتيج نعمت جي بخ امانته تا او امانته هاني ببيفان دانيا او امانته كل جمتيه بدنا هاني نخوا هم بي بدنا هاني د باريزي وهم صحتي بيدا دكي هم شكرك معنوي رومتك مزنه لهمبر وي نعمتك كل جهيل رحمته خذ تعالى فاشترى هاتيه شاندن بله وهم جي تشدك وزانن اف نعمتي هاني انسانه اف سر اقتصادي زلتي كتوسا افاروي خبر جيني دخل داخلي لهم برخلكي يانجي قيمتي خا
داکەوی خۆ محتاج نیشان بدی مەجبور بمینی کو ئەمێ بێژن ji xelkê قبول بکی تشتا dibe sebeba izzeta te hindik jî ve têrate dike tu te têra xwe pê aniye tu ihtiyaca xwe pêşî kesî nakî û bi ser de jî dibe sedem ku lezzeta ku di nav her nimetekî de ye ku gelekê xelka belkî wî nimet ji xwe hesab nakin tu bi wî nimetê hanê dihesî em ê bêjin dîsa di tiştî jî ku di zahirê xwe de wek nanekî belkî hişk bûye kurtêlek nan ku dibêjin nimeta ku di wî kurtêlê nanê hişk de wî perçeyê nanê hişk de ku tu bûyê dihesî bi sebeba îqtîsadê bi çar heb zeytûna bi tema wê dihesî bi vexwarina kaseyeke çayê bi tema wê dihesî îcarê îsraf jî ev hemû hikmetên ku hatine jimartin dijî tevveka yani tu ne bi lezzeta ku di nava nimetan de ye wek nimet xuya nakin ji derve ne bûyê dihesî tu nekarî bedena xwe biparêzî yani em ê bêjin êdî tu gelek tişta ew dikî û ne sihet peyda dibe li cem te nexweşî li ser nexweşî em bêjin te meade tije kiriye ew jî vedige wek nexweşiya te vedigere û ne jî te li hember wê wan tiştêk wek rehmeta Xwedê Teala ji te re hatine te bêhurmetiyek kiriye te hurmet nîşandan nedayê loma jê me bêjin merev layıqî şîqamekê ye û gelek bi vî awayî me bêjin nekarî izzeta xwe jî muhafize bikî wiha xeterên xwe yên gelekî dehşetnak hene bi saya ji destberdana îqtîsadê û bi têwerbûna me bêjin di felaketa îsrafê de باشه ev nukta me yekem bi vî rengî ye nukteya duyem gelo çawa ye ew jî bi vî awayî ye ku Fatirê Hekîm bedena însan bi awayekî wek qesreke wek sarayeke gelekî têkoz mukemmel û wek bajarekî gelekî bi rêkûpêk ava kiriye îca ew طعمkirinê hesta طعمkirinê a ku di zimanê me de ye ev tiştêk em dibêjin ji bo ehlê xefletê de ew ê ku nimeta ji bo şikrê na lê ji bo lezzetê tam wergirtinê ku tam bi sira şikrê ew kê nehişyane ji bo wan kesana ev hikmeta xanê ye naxwe qeweta tamkirinê em nuqta ew kê di vê gavê lê nerin yani beden li hêlekê beden û xwedîkirina bedenê di wê çerçeveyê de ziman û tam wergirtin ciyê wê çi ye mîde meada însan ciyê wê çi ye em wana ew dikin li aliyê de ji aliyê manewî em helbet em dizanin ku padîşahê ruhaniyeta me aliyê me manewî me jiyê însan e dilê însan e ew tiştekî dîtir e lê ji aliyê bedenê ve di nuqta xwedîkirina bedenê de meada însan her wekî sultan e rêvebirê wê bedenê meade ye tev tiştên ji bo ku ji wê derê de bêne amadekirin wê derê de bêne pijandin ji wê derê de li bedenê têne belavkirin va ew keke îca bi nisbetî vê ew kê ziman û tam wergirtin lezzet wergirtin çêj wergirtin çi ye di hikmê dergevanekî de ye dê dergevan were gel ez karim derbasî vê qesra hanê bim vê bajarê rêkûpêk bim dê lê binere eger ku destûr hebe layıqî derbasbûnê be wê destûr bidê wê rê bidî û helbet ji bo ku rê dayê dikare bexşîşekê bidî lê bi xwe ew ê ku hatiye ku derbasî qesrê be qesta wî ku bi padîşahî re rûbirû bibe yan jî em ê bêjin efendiyê wê qesrê re rûbirû bibe pê re em ê bêjin mübaşeretê bike danûstendinê bi wî re bike îca eger ku bexşîşeke bi pênc qurişa ku bide yê dergevan navxwe divê bi kêmanî bêjin 100 lîrayî hediya wî ji sultanê hundir hebe pênc qureş layıqê wî ye divê qenaeta xwe biyan ji 5 lîra layıq wî ye qenaeta xwe pê bîne yani dê bi sedem qata li gorî hediya eslî a ku dê li hundir vê de teqdîm kirin kêmtir be bexşîşeke biçûk te didî dergevan naxwe îca em ev vêtînî tişê vê berhevdana hanê tam li ku disekine di nuqta xwedîkirina bedenê de û ihtiyaca bedenê ya aslî çi ye naxwe çi ye me got di ew qeweta tamkirinê a zimanê însan her wekî dergevan e
بريا وان دامارين وان عصابين سنر كوجر دبيجن وك خط تلفون وتلغرافي بمعدي وهاتنا جريداني اما بيجن تشتك تاخص داني سر زماني خو معدد بيجا شي كي دخوازه وره هندر بيجي والله تشتكي قال لك تعالى وك جعريه دبيجا عسى اوي قبول لك جاناجي تودكي بالسريه ودا جاناجي بيجا انك توجا كمعقوله يعني دبيجا بشينا دكاره فيداوي هبه ام بيجي تشتكي شيري مد بشينا معقوله كار درباسه خوارم باره يعني فيداويش بدني ره هي ناخو بصايا وان خطانا او معده كود مركزه ما قد وجودها مادي ده كوجي خاطرتيه دانو سندنا هاني بسايا زمان وبسايا وان خط نابرا زمانو معده ده يكسر دانو سندنا كيه اجا آگاهی دنه اگر کو بدویا معده بوانا وتن وجنا الفيدري راوسته دافجا درجانا جي امبيجن كو فيداوي جيرتنا بوك ما قلت كو توي روي وجدك بسر في او كهانه ده ایجاری باشه امی دیسا بردام بکن اها او قوی ذائقه قوت الطعام کرنی معده ما قلت شيء وكاي او ككيه وكاي درجوانه كيه وميده دي النقطه اداره كرنا بدن ده ما قلت شيء وك افنديه كيه وك حاكمه كيه وك امجن قراله كيه وك سلطانه كيه ايك تشتنكو تنوي باجار يعني جوي قصر هاني دفي يعني وقت ما قلت قيمتها او سد ليره هذا الجوان لايق يكون مراب شبكه بينجاب دي يعني داكو شنكه او درجبانش حد ياخذ درباسنكه وهما كيراتو جبو خاطر بخشيشه وان درباسي هندري قصرينكه وهندري قصري ده ام بيجن الوزيان درنخن وهكذا تشغلان ويدري ده تشينكن نه امی دو لوقا بینم برچاوی خود دو پاری خوارن دو پاری خوارنه برا پاری یک جوانا برا پنیر به یک جوانا جی هیکک به پرچه یک هیکی به امی بیش اوانا وقت به امی بین حقیقان چیه برا 4 لیرا بکه برا 10 لیرا بکه یعنی لعالیه کی دنه دو پارین دیتر بمزن بونا خو قانسی وانانه او جی دو پارین بقلواینه او دو پارین بقلوای اوانا ام بيجن حقيوان بيستابن حقيدن الجور فانا اي بانيرو هيكي الجوران بتشارايا ببينجايا نهده خاطي خباكي ج حقيوي اي بقلاوي ج حقي هيك وبانير بخاطر اف هردو لوقين هاني د النقطة كو بدنا هاني ده كير هاتنا جبو ميده وكجوي دري غدا بدني بار بدك دوي نقطة ده علي خدي كرنا جسم ده وك هفدونه حتى جانا او باريه لوقي ارزان بخرج علي خدي كرنا جوي بهات او ترى بيتر جرام بهاية بيتر بدني خدي دك كم زرار ترى تاني فرقه كيه چند ثانية بيجن 19 ثانية دماكو تو وی لوقي بقلوي دخي طعمك شيرين خوش ولذت بخش ده ادنجي طعمك هي كنت كاربي سر اقتصاد تجدست ندابه طعمه خوي تايبت طعمه ويجي دغري لباكي كيما لقول نفسي يعني كيم رغبتي وطعمه هاني بك جبو خاطري ما قلت النقطه اللذات جدا ما بيجن جرامبونا وكبه خدي كنا بدني وكبدويه فرقه كه هنگام درباسبونه ده چند ثانیه لذتك زیادتر دبخشینه جبو خاطر وی لذت زیادتر کتوج امی بین بهای کی ج 4 ج 5 در که 20 و 30 تبیجی خلی خوشه یعنی اذا کا روشت کدری ده آلیکاریا سلطانی نکر هدیه کت دای دست سلطان بخو یک لبخشیش کت دا او که بخشیش کت دا درگوان یعنی زمان قوی ذائقه طعم کنه چه ورگرتنه او هدیه هانه قاد بقاتو ج هدیه کوته دا بدنی گران بهاتر بو نخواه ایدی تا او جره در خست در گوان جره در خست کی بخشیشه که زیده بده معنی پشتی ویه که ده چه بکه بیجه در باسم مادم که امی بیجن نقطه خودی کنه بده خوش لذیذه طعم ده بخوا هاو نريك ما بيجن معدة نفخية إدي حرارة إنسان جرمايا بدن إنسان بيتر دبه وبين دكا بعد دكتورة كيكن برأيدي ما بيجن حرارة من داخلنا وهكذا دبه نخواشي احتلال در خد بدنا
وی مرۆڤێ خانێ ینی حتا gelek rewşê dikin ku mirov berê xwe didin nexweşxaneya berê. Îcarê di îqtîsad û qenaet wek li gorî hikmeta îlahî tevgereke wiha yani divê em ê bin hemû hereketê me re ji xwe bi hikmeta îlahî ve pêk vebin li gorî wê hikmeta Xwedê Teala ku dimeşîne kaînatê em jî li gorî wê li gor wan qanûnan li gor wê hikmeta hanê tev bigerin wek me got xeberdanê ve ji meşa xwe ve ji dengê xwe ve bi her awayê xwe bi hikmkirina xwe ve bi heman awayî îqtîsad û qenaeta me jî demek em bi îqtîsad û bi qenaet bin معنaa wê dîsa me li gorî hikmeta Xwedê Teala li gorê em tevgeriyan yani em ên çi bikin em ê qaweta ziman wek dergevanekî û hediya ku diyariya ku em ê bidinê jî dê layiqî wî be dê ji a mehdê ne zêdetir be eger ku zêdetir be wê çawa bike mana xwe bi îsrafê ziddî ew hikmeta Xwedê Teala hereket kiriye û ji ber kuema tevî hev kiriye tirş û tûj û teal û nizam şewa êdî nema tamê jî werdigire tameke wisa sûrî çi tiştê ku dixwe ew dike nema tu lezetekê çêjekê nema didê ew tiştê xandema ki lezetekî ji wernage êdî bêhezmî tê hez nake em zikê wî nepixwe û kîloyê wî şê dibin û gelek nexweşiya dîsa çawa dike bi xwe re tîne